Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze. Nitwa na Cretin Hirishwa, ni ku IBENDERA TV. Mbahaye ikaze rero ni mu nkuru n'ibiganiro tubategurira kandi tukanabibagezaho. Abasirikare ba RDF basoje imyitozo ikakaye yaberaga muri Kenya. Itsinda ry'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda RDF bakaba basoje iyi myitozo mpuzamahanga ya gisirikare yiswe Justified Accord 24 yari imaze ibyumweru bibiri ihuje hamwe ibihugu bisaga 23 byose muri Kenya. Abasirikare bakaba basoje iyi myitozo neza. Ni imyitozo yatangiye kuwa 25 Gashyantare muri uyu mwaka 2024 mu kigo cya gisirikare cya Nanyuki cyo kurwanya inyeshyamba iterabwoba. Iyi myitozo ikaba yasojwe kuri uyu wa 7 Werurwe muri uyu mwaka 2024. Iyi myitozo ngarukamwaka ihuza ibihugu byinshi itangwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu ishami rishinzwe Afurika arizwi nka USA Army Southern European Task Force Africa, hamwe n'ibihugu by'abafatanya bikorwa mu rwego rwo kurushaho kwitegura no gukorana. Ambasaderi Robert Scott, umuyobozi wungirije ushinzwe imikoranire ya gisivile na gisirikare mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika, yashimye abitabiriye amahugurwa ubwitange bwabo bagize. Yabasabye gukoresha ubumenyi n'ubuhanga bahawe kugira ngo batangiye umutekano ku mugabane wa Afurika. Umuyobozi wungirije w'ingabo za Kenya General Major David Tarusi yagaragaje ko habaye ubufatanye budasanzwe mu myitozo. Yavuze ko nubwo hari indimi zitandukanye, abitabiriye amahugurwa abakoranye neza bahuza intego yo kwiga no kongera ubushake no gukorana. Indi nkuru twagarukaho uyu munsi ni igaruka ku birebana n'imikoranire ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare na leta y'Uburusiya, cyane igihugu cy'Uburusiya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye kugirana amasezerano mu bya gisirikare n'Uburusiya. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahakana ibivugwa ko hari amasezerano yashyizweho umukono n'Uburusiya mu gufashanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare. Kugeza uyu munsi nta masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare yasinywe vuba hagati y'Uburusiya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe na Minisiteri ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe gutangaza amakuru, mu itangazo yasohoye ku uyu wa 4. Iryo tangazo rije inyuma y'ibyanditswe ku wa 2 n'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS, aho byavuze ko leta y'Uburusiya yemeye integuza y'amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ibyavuzwe na TASS ko ayo masezerano ateganya gukorera hamwe imyitozo ya gisirikare, inyigisho za gisirikare hamwe n'ingendo z'ubwato n'indege by'intambara ku butumire cyangwa bisabwe. Ariko Kongo ivuga ko iyo nteguza y'amasezerano ivugwa yasinywe n'ibyo bihugu byombi mu 1999, ariko ko kugeza ubu itarasinywa. Itangazo rya Minisiteri ishinzwe gutangaza amakuru muri icyo gihugu rivuga riti muri iki gihe
nta biganiro bihari hagati y'ibihugu byombi kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Uko ibintu byifashe kugeza ubu, Kongo nta n'ibyo irimo gutekereza. Uko biri kose, ibyanditswe na Tasi bihuriranye n'ibihe bidasanzwe mu mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu by'i Buraya na Amerika ku ruhande rumwe, n'igihagararo Uburusiya buri gushaka gukomeza kugira muri Afurika, aho Uburaya bwashinze imizi ku rundi ruhande. Inkuru tugiye gusorezaho uyu munsi iravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyerekanye abarimo abadepite gishinza gukorera ubutasi bwa M23. Ni inkuru dukesha BBC, ikabivuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyerekanye abasivile 5 gishinja ubutasi n'ibikorwa byo gushakira abayoboke n'abakorana n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Abo barimo abadepite 2 b'intara ya Kivu ya ruguru. Aberekanwe uyu munsi bari mu bantu batatangajwe kandi batazwi umubare batawe muri yombi mu minsi ishize n'ubugenzacyaha bwa gisirikare, bakajya gufungirwa i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ari imbere y'abanyamakuru ku ishami ry'iperereza rya gisirikare i Kinshasa, General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya RDC, yerekanye abagabo 5 bambitswe imyenda y'umuhondo n'umutuku. Muri abo harimo Hope Sabini Kibuya, usanzwe ari umudepite ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu Ekenge yavuze ko ari we wari ukuriye ibikorwa byo gushakira abayoboke M23 kandi ko ari we wabizanyemo abo bareganwa. General Ekenge yavuze ko undi ari Ariyongera Ale, nawe wari umudepite ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru. Abandi, umwe ni inzobere mu by'ubukerarugendo, akaba n'umujyanama wa guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru, naho undi akaba umumotari wakoranaga n'abo 3 nk'uko Ekenge abivuga. Sabini Kibuya na Ariyongera Ale nabo bareganwa ntibahawe umwanya ngo bavuge ku byaha bashinjwa. Aba bagabo barashinjwa ibyaha birimo gushakira abarwanyi n'abayoboke umutwe wa M23, kugezaho ibyo ikenera no kuwukorera ubutasi. General Ekenge yumvikana yita abaregwa abagambanyi bakorana na M23 n'igisirikare cy'u Rwanda. Avuga ko abandi bafatiwe muri ibyo bikorwa nabo bazerekanwa ku gihe nyacyo. M23 ntacyo iratangaza kuri abo bagabo berekanywe uyu munsi. Intambara hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo n'ingabo zaje kugifasha imaze iminsi ica ibintu muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo ahegera umujyi wa Goma. Imirwano yatumye abantu babarirwa mu bihumbi amagana bata ingo zabo barahunga. Amakuru avuga ko umwe akomoka mu ishyaka rya Kabila, undi akaba mu ishyaka rya Katumbi, bafatiwe i Goma. Reka tubashimire cyane. Inkuru z'uyu munsi naha tubaye tuzisubikiye. Turabibutsa mwebwe mwese kubana natwe, ari nako
tubasaba gukora like, share na subscribe kuri channel yacu ni Ibendera TV, ari nako tubasaba ko mu gihe wifuza kuduha igitekerezo ari ikaze. Ndabashimiye, nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, mugire amahoro.